tonga eto mo Madame Saida zay mpagnanasa soa eto amin'ny tanàna Nosy, mahatsaro antsika voafonja amin'izao andro fety zao. Tsara mariko fa olo kafina tsaro anao andro fety zay, amin'ny raha masahirina anao, namana izy zay e. Maro ny olo eto tsisy nahatsaro anareo andro fety io, fa izy nitsangana agny zay misy namana, misy anadahy, misy ray aman-dreny, voafonja. Dikany hoe voafonja, tsy hoe ino izy ty? Volaniko azy, tany fagnaregna anato. Nagnano raha tsy mety amin'ny fiarahamonina dia arenin'ato. Fa tsy atao hoe tany fijanonana mandrakizay, fandalôvana ato, mandinidinika raha natao tamin'ny fiarahamonina. Tena tsara zegny Madame Saida miaraka amin'ireto namany reto, tonga nitsidika anareo andro fety. Zegny mbola very koa, olo kafina tsara anao amin'ny raha manahirana anao zegny, namana tokoa izy zay. De tonga zareo hanolotra sakafo amintsika. Fety ny andro, tsy milamy ny saignazy izy hihinana agny amin'ny restaurant maventy agny nefa aty misy olo tsy mihina. Ke tonga izy mizara zay kely voatsara ambiny tagnany, tsy hoe izy farany manam-bola Nosy be fa le kely an-tagnana amena anareo e. Zay! Tsy voalohany nandehananay tato nagnano asa sosialy nony maha sarotro plasy misy anareo ke niany zegny Ramadany matetiky fandehanako ato fa natsiaro koa niany handra be 1er janvier 2023 zegny fa olo jiaby zao zegny magnano fety miaraka amin'ny vady aman-janaka fianakaviana kanefany atsika misazy ato. Misazy araka ny koragnan'ny taleta ato tsy mandraiky izay ato fa fagnanarana amizay tsy mety. Ke misy message hely hoe nianma mitondra sakafo zahay mba hatsiarovana havana naday zanaka zay tsy mendriky amin'ny plasy ratsy karaha ty tokony agny miaraka amin'ny fianakaviana ke hanitra ho atsika mba mitandrema fa sarotro ny fitondrasana tegna, misy zegny ny kiniana, misy ny tsy safidy fidirana ato. Raha tsy ato ry zanako abe komba miboaka bakato mitandrema, hitatsika ray aman-drenitsika misy juska matoe tsy mandalo ato noho ny fahaizana mitandrina. Ke tsy tsara ato ratsy, ke zay mivavaka ho anareo nitondra havana maro za moa Islamo nitariky rô io mba andegna miavavaka atsika ato mba ankahivana ny fiainana atsika mba ho afaka ato malaky atsika ary tsy hipody ato io. Indrindra tsaiky minera, indrindra anareo zanaka tsy ampitôgno. Matoa niditra ato misy tsy mety natao, malahelo ray aman-dreny niteraka anareo zegny an-tanàna agny fa izy volagniny zegny misy fagnanarana ato. Atsika jiaby eo ambany lalàna ke mitandrema e, ary miencouragé anareo koa mahereza fa inshallah ho afaka ato malaky anareo ary tsy hipody ato na taranaka atsika. Eto koa zany mia message viavy ato. Maromaro listy hitako teo fa malahelo sady marary fô magnangy zay tokony miandraikitry tokantrano agny mitarimy zanaka magnano velon-tegna kanefany tratrany raha tsy safidy niditra ato. Mahereza avako aby fa mivavaka ho anareo zahay amin'ny raha vavy ty ary zahay tsara nagnadiagna viavy ato amilay viavy mifonja ato mangataka mivavaka ho anareo ho afaka ato malaky. Merci. Za moa solotegna ara-pinona zay no ivolanako amitsika roy zay. Ty moa tsy safidy nandeha ty zegny anareo roy zay fa ndraindray lahatra ka ato en prison tsy hoe izy ty ke volagny chef tato hoe mandraky zay nareo ato, tsy zay fa mety misy
simety da ataontsika tamin'ny fiarahamony ka navidiry ny ato atsika zegny andeha hisainsaigny andeha angala ono fa insha Allah asika jiaby mbombo Inshallah. io farafaragna nidirantsika teto io koa farafaragna iboatsika ito amin'ny henin-dranahary zegny ho endratsika jiaby zegny Inshallah. efa hitantsika zegny le problème asa ny prison zegny raha zao zegny vina aminareo zao hoe za marary hoe za mais io tsy commence nianty tamin'ny faharoa mpaminany agnatin'ny Coran fa nisy prison fa misy prophète nigadregna fa tamin'ny fahamarinana fa rehefa navotao izy zegny dinigna naboaka izy koa karaha zay koa tanao zay ty koa nagnano raha kiniagna zay zegny tsy kiniagna fa nieritreretigny hoe nagnano ke raha jiaby tiato misy farany volany tali tato ray aman-dreny tato hoe io varavaragna dira volaniko io koa varavaragna voantsika zegny ekany hoe atsika koa miala eto atsika ho heny zegny zay fotsiny mission andampo atsika zegny message Inshallah. ke atsika مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من عندنا رشدا اللهم اخرجنا في هذا السجن اللهم اخرجهم في هذا السجن اللهم اخرجهم في هذا السجن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا ارحم الراحمين ارحمهم يا ارحم الراحمين ارحمهم يا ارحم الراحمين ارحمهم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين في فضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله